Бүгінгі теме бет саңата соқ қалбап бұд. Білеген бейге хейхай қыраңғы қартысқы көрдірі бұд. Бұл қартысқыны социальный сетімгеттің бары дағаны көрін қомый бұд, қоргупы полықтақы тол күрдік. Бұл күрдік толас қартысқы интернет сетімен теле көтті. Республика кең тұттар сүгіргер кехетен Максим Киревич Аммосов мәсуенің маңдың ғымыттары бары бұтын долғытта қоматты. Манық бұғы майгыт тоғы тағыстаны етенні қатылыматын тұғығар бігі тұғы ғына бұты қатыры қолықтақтыры седдәқ майгыны патриотты өйі сынаны етеге үлені күйірдіққа ден ұңырыларын тахардылар. Онын оттон манна интернет сетімегер социальный сетімдерге дағаны әлбәқ кеге ұрытта бәйтен санатын әтеніне етенні бігі патриотты өй бүт санабыт өссі күйіріқтәқ тен түмікке кәлін олар. Оныға білеген бірді дұлақтыры қатырықтар тоған алақтырын көрін ағы. Уаставыллах саха серин жөні әргеді бар жөні. Намылуғын қадырып бәхелеген олықтауқтыра общественнаға интернет сетімінен тарғамыд сақабыт серин чулу кейтен республикабыт автономиятен түріттеспет бөдің государственной политической деятелігер Максим Киревич Амосовқа сығынды. Үй дойдулақтыра ұлақан қомалтауыдың тердеді. Енекетін манның түптері бұғы қатылымадың тұғығыр сақабыт серин олықтауқтыра бары bir сананның серді ақмайгыны патриотической өйі сананы етеге үлені күйірді ден үңірі. Дети көрді қатырық нәхелеген олақтауқтыра сердәқ бұғыны майгыны етенне патриотты өйі хананы күйірдіққа ден үңірітін ән күнді көрәтшім өйігін дом. Өскөтін ән бұл манна тоқыметі тиеләқ саналақ боллаққына, онна Максим Киревич Аммосов түрәбіті сүз сүрбе 5 сыллақ үбілөйін көрсі хегі тоқ әтиләқіте саналақыте оны оқавләстеқетін сөп. Ағыз 914-219 сүрбекке 612 ден бігі WhatsApp бұт нөмірі, етенне студияға нөмір біт түрден 2 отут ағыз 917-те әрен кәләңге саналарғытын үләстергітігер күнді көрәтшілер бітен ұңырабыд. Онна басан тұрғыттың бігі бұл студияға бүгін Максим Киревич Аммосов бір дойдулақтарын ұңырабыд. Бағалыста Юрий Накентьевич, Юрий Вячеславович Киренко. Юрий Накентьевич Слепцов намылығын бағылыған, онны Юрий Вячеславович Дьяконов атырып нәхелеген бағылыған. Дети биги бу социальный сетимге оттан тарган мыт картысканы бардаганы саха жоно сахаратыллах ки барата комойо көрдө онтон эги бир дудлахтар хаддах ылындыгыт. Юрин кенчи шейта халык. Отто те такутер бига улахан комулталак быгымайгы болдаган көрөбүн. Бир дудлахтар Максим Киревич Амосов бир дудлахтар бар улаханды комойдут кургуттут. Этинник быгымайгы аны такбатыгар Үлені бүтін республикадың күйірдек бүтін наден санаға кеддеуді. Оғыны чаты етіге үлені күйірдек нады сығынастар бар бұлықтақтыр кешеқі. Бұл бейі автономия бүтін бейі республикадың олықтауы жандар. Мандық балығыня, мәсуендер мандық балығыня кере оқтақтен кірі. Ярославич, эти видеоатын көрді бүтте ғыры тахары ұстуғытын онуға хем бір еті ұстуғынына бір дұлақтарғытын кітті Түмсі мұстан кәпсетті қып болу, тоқын алақтары бір дұйлақтыр. Бүтін бұл сақа әрі барыта айманда тіннеде, етақы бұтығар етіне ұланы меқа білер жоным, бұл білсер жоным бары WhatsApp нөңі бұл мандық бұғы болды ден ұйталдар. Онықтан манда қаятыр демері ұлыққанада, бұл жоным бұл ұққанада, бұл көджі барары ғытта тақса хажы бұттыр. Онықтан бұл бұд мәсетігер тейдіқтерінде бұл қайдақ кейі көші қайы әме білі планы тұтатында тоқтатан хокон қарағанан көрін маны бағарсы қанады ден бұғарын ұламыд. Соконға қайдағы өте? Соконға олағына тәнде юристі тоқты ол бадақпы бейгені бұрыстойды олан көрдіқ бітіне бұл официальный символикаға дағаны вандализмға дақтан кетбет. Бастан бұл жоны бұл оқайын ден ғалла құрықтақ тиен ұтан Жонар бұдың ұдаламыд заявление ғұрыттаран полиция делдеріні келеттеріп біді. Юрин Кентьевич, эти тоққан Аллах панноны көбірі, кене көбірді түгілді? Бұл көбір Максим Киревич Амосов 100 сылығыр оңылдан тақыбыт көбір. Бұл маңды көбірдері бейе республикалық правительствода ұлған ұлдеттарға бірақтайы көбірі.
олох агаяк аксан. Агаяк санна. Жаны билген итинник болан хабытын баһарылына ду. Оттоти таксаатын кытта биһиге Юрий Вячеславович битин курдук короколора бидой дулактыр полиция таканнар заявление хорибуттара. Нам тимсюте Мексика Горюга Вячеславович тимсю эми заявление хорибута. Прямой МВД халтатыр такыбыт томанна онна бу Якутска город баһалыгы нәбәһенә толоротчу Евгений Николаевичка таксыбыт бары разы дөнер разы кимдә хок тибәккә бияка күскәмә булган кырдан кирем бар биттер кехне үрдер биретне. Оннан бу кыдык хакыйкы барта хоргыян барта манды чугасылым тугы булыр дигән сана кире. Бу гытмай гытаҗа. Эти Юрий Вячеславович әттен де холубран саханлык та соқлыннан берген илбет onun kömüskeli sok bolan ulata bihiге тенник ытык жоммутугар сыгыммыт олата кихеха кихли магига эре сөптүбеннери курдук жene жокка быхалак да. Отто хок сокон карагынан семил бар болот ник. Этинник случайдерге мере арас тамна мералаханыр балар бай болду. Этиннеттон билген этинниким тахар бүтүн булуханада Томинериневин онно полиция үлери хижера болу. Ол кехне булаттан ондук мера тарды ханада болду. Данды билген эти холорып устугутугар кехли магига серге томга этенне бу патриотический өйханану хуннереге күйүдү хаден. Инне үле хадда барыктагы. Этинне улланатон механа бар тох. Жехиттен таксыктак. Ити богону ити жехиттен хас бидди жегерген боготугар дойдуга биринилак болууну жетиниттен беретен хаалатагана. Та системна образования хим бир бу беха холора катырка ога хат бу тохтан. Детсаттан хагалан школага күчтактык барар диле патриотизм өтөртү бу Максим Кириллович Амосов биддилактар болор бүгүнөн государственность Максим Кириллович атын шугар музее бар. Правительство сылымнаксын таксар, онтон беха внимание болгон тоту күчкө урулдар, аны эти төр күчкө барар беха эле. Аны бу республика бүтүрдүгөр дүтүрдүгөр ник ититон систематичный система хим бар, аны Джон Херге биле өйдөн олоругар именно жехиттен тарихтагы. Аны төти культура болор булар. Ки метиреттак көбөргө ата хоттарден онда тем более не Кимде болдун? Кимде болдун. Ондан инне хуруллахатар Максим Кириллович Амосов 100 леттен хуруктак көбөр пандо болор булар. Этиннетон түжө культура тохок быгымайгы болор ба. Ондан народуттан сааттан тутулуга хок инник быгы такка хок тактен. Ото улус политика тер холорати патриотизм аспыкка холо патриотизм саласта иннегенен бу дойдуга бернилах болу дойдуга таптал биһиге тыктыр жомутун мандык аттырын өрү тутууга этчекке холоруле хайдах улуста хамыгыр барырым. Оттон биһиге успутор ити хайс хасылы концессион болон турар. Бу чаты огуну итиге бу ого патриот болорун дойдутун төрөбүт төрбеттен сагалан өрү тутар кихи болоргар ити үлете бара турар. Оттон сылам кихи сака кихите канды багарар эгега тиен барын сакатын төһөн бербет мен сакавын денкен туттар кихи болуктак болду. Ол оннук ити барыктак төрүп жарыгын билер төрүп жарыгынан жарыктанар кихи болуктак. Сыламаттан билген бияка школаларга этинде гүле барар. Школалардан эрбата диссаттан сагаланып эле бара турар. Онтон О садыр хыжырого билер. О садыр хыжырого эме билектак. Уну билер кайска билген үле бара турар. Онтон бу школа диссаторы тахмынан болбакка бүтүн общество үлете болду. Юрий Вячеславович көтте жекергентен сагалан монды гүле бар яктачан көрөт. Беги хулчула жондар бутун өрө тутар, кен туттар. Канадаган сирге борго тебистербет жон булуктак булалары. Отон ити намлуха таттылуха вехебилуха болун хаддагара беге автономиятын лохтоспут ытык жоммут аттырын келе төрөбүт улустар болон инне петне сараха ити улус
ордукка ордук хадярамындык улахан болу эппетин сен атыр хаддай. Тон Максим Кирович Мосов бихаптон ойтун төрттәб ки болар булдай. Онун бихе кини бир дойдулактыргар эпетен сол улахан Кыртыттан улахандан тулга хо. тутулга хух. Ага, бу мандык холуру көрөчү хурьерсеп, этенник быгаламы кехин атын солун хаянда кыбыстыты суох веретек тахариккан кепсекхан ады этенне кеннен акастыкка телевизорнан ра болбакка өрүү верети бар туруктак ден ханатын үлестер. Веретине чоны бихи кайда хыныктак бити. Яханатыр. Төте эпетен курду веретин дисаттан сагалам бихе улы кертек. Дисаттан школага онтон чаттыры бары үйрәктирилтете бартыгар уны үйрәкәре дебек болбакка это культура хайската. Ме культура ванна күшкә үлелектә. Бе культура и духовное развитие дивит. Эти оролу хан булыкта. Духовный. Өй санат түнүндө. Өй санат түнүндө. Итинне улланы тон ише тохчен барди. 2 хыллагыта төһрелибит картыска ден. Оны улланы те 2 хыллагыта төһрелибит те болду нехен бу группага бу юбилей болары турар сылын динне тахарар ме. Хачото быгы болары улы бу эти Чото урахатан бан тота хардылар дек күндүк эми хана. Онду хана 2 хыллагыта таксыбакка гана баран билген келен таксыбыта көрен таксыбыта ме. Тоспа вопросинне те группа админлери интернетинде тох хоконеттен неме көрөханады не эпетнешкадардарга ме үле барен нады дияны. Булары булан билген ите хлор дойдүнөн сокон улдан турар де. Орно хоксонуно итенне бу клевета ден бу үйгүнө мета харыден. Аны то атыңгыдан баран итенне курдук хем магнатын тарихка булокко хап булу хем бир. Сабиха көрөчү кытты хырдетлер. Аны стеккара эфирге тахарабыт итөке ханан. Төке ханан. Төке ханан. Я аджахда куам бу болан турар. Min hanavar ki holor bu öktörskörü bilişi soğukta gençten çuzu olatar bu duhaların tünlerin toluk bir bitlerin ballağına bilin öktörskörü bilişi diyeni vapşe beliyete evetti buldu bu. Jonun şireydetten ikinlik bıhımayı taksarıtı. Bilin to Yunus daim partın iti ütükten netti bulu çakanlar orada natağasta bulu hepti. Kaydakta dini Toğubuz battır ya ama bilin de tuğu varsın tüverev yaktakına razı bulaldı. Onu ki bakşı bu Oktober bilişedin tuğa en oldu tuğa ki soruya. Onu kayandı bu doktorun nerede? Tuğa cahaydı var. Себеп көрөчүбүтер мактал ренкеленген санагын үлестибиккер детиннеттон бүгүнгү гаджеттер тоголан билетебиттерин курдук. Бу манна тустак ведомстве үлели сылжар. Онна бу манна бүгүнгү гаджеттер бут саналары сөптүбехеннерен биһиги көрөчүлөр бит ити кырдык же кергентен огону ититтен улахан тутулуктак тен билетилер. Билеген биһиги бүгүн эппи курдук Максим Кирович Аммосов төрөбүтө сүз сүрбе 5 сылын келер сылга биһиги автономия төрөттөмүтө сүз сылын серге билетиякпит нергердактык кең далаханнактык оноха үле хайдак быгланнан турарын ол тухнан биһиги келер төймакпит эркепсекпит онон кылгас токтолгон итен көрсөкпүт. Булырын Кенде көрәчләр биһиге агас эфир гөлөбитен салгыбыт. Онотон бу ити картыска кырдык билеген саха жонун саха тыллак кейине баратын долгутта онна тергедылы элбахырты кепсетит не тахарда. Ол биретине ме холубра үчүгөй диетин жүрүслөр үчү батыга терети тугуна. Ти булланатан то эндигине этиндик кохаган быгыттан бихи ичи чулуу жоннор бутун билербит норокка тахарбыт шебе хо гынан баранатан бу кохан үчүддах тебикалати комментарийлерин нактаха үгүш комментарий барыта үчүгөй өттүгөр булади. Бу тооманик шере хо быгымайгы боллай. Бу кайын туту кайын бу чулуу жомутун биримете бу кому какое дело индебит сообщениялар биримете аксаннах агая. Хеп ото ол ити өдүндөр багар бээлерете аныгы та кайып кабарлар хурьялдары болобула. Интрига тахарары, но основной массата билип барта бу кехене өйдүрө бу ке чулуу ол бутун атын шүгүрьере историяны билере көстөн тахарытын. Олатон холор народ долгуяредне көстөдө көстөр буллагы. Онна биле мэне халлын болдун дем болбакка кырдыгытык кехене тыктагын бастагын онна кине атын өртүтүүгө этинде көстөрдү болор. Эссе көрөчү кыттар. Эстебит итөке хана. Алло. Драба. Драба. Табан береге чидимде. Бу хыдак явлак бу гыханы бит.
Bu iki sıllatı bu kaska söyleyeceğim vallahi. Anan üle onçtan. Onçtu bit kehibit eşe üleni ütehecere bulu eşe bu. Kuhana eşe halgı onruhlarının yenkişlerine. Onun bu gibi Türkiye'nin köyünde anlatamında cisanlıbın. Onu etilden aspıtın kurduk yasattan, uskolattan sağlan ve patriotiske yetini tıkıcan samet şet cisanlıbın. Ona terapötü kıtta. Svestehen ülelih kanada cihanlıbın. Onu eder ütçatlarga iminne çoğulan uskolattan sağlan eder ütçatlar. Patriotiske yetini olah üçüydik. Bağlıkların, bileklerin nada cihanlıbın. Сөп мақтанабын санағын үлестібіккер, эти урдық оттан бігігі көрәтшілер бітіме бәйлері ханаларын студия олар олар, бігігі ватсаппытер онды тахарылар бұт. Онытын, Юрин Кентевич, сені жетін еме бұлылар ден еттің, да? Жетин болан ағап. Полиция өлеттері жетин бұл бұттыра. Оны білеген атын олар олар әбет. Оны сосиаттардан әйіп бұттыра күдде күтінек бұғы бір сыл нәрәттер бұл бұта жан. Көрбіттер әті сосиаттар, оны полик қатарын. Оны бүгер кетбіттер де. Оча олата уларсан олар хаджы бұджан? Арияндаға уларсан олар бұджанлар оны ғура хаджы бұттыра әбет. Тоны хамай қомайырым ден ол сосиаттар көрен барандар кемдағаны тоқты жен реакциялава кондук болуқтаған күрдігі харан көшіттір. Ол мен көрігер сыға олды. Беге хам екен тұттар бір чулу ол бұт мәсүйіне сиргі хатарын көрен баран айдарықта әгі. Аты береттені қолыбыра ол жетін бұл бұлақтарына олады тұтты хем қардың оғылынаға де. Бұрыда қапекке хем бітірділі ден бігерінде бет. Оттан жай пепе күрдік бұйыл кәлер сылға, кетенші сүрбе 2 сылға бігі республика бет үрдінен кең дұрағынақтық. Максим Кирович Амосов түрәуті сүй сүрбе 5 сылын бігі білет еқпет, оның үлі қайдақ барарын тұғынан білсәрі бігі салғы кәлер әлдеттер бұтын көрсі. Қабахал Сергей Васильевич, Айтол Игоревич керек қап. Сергей Васильевич Местников, Саха Республикатын Барбылыстыватын председателін сол биятчы, онына Айтал Игоревич Яковлев, Максим Кирович Амосов атынан Хотугулы Федеральный университет исторический факультетін кафедратын доцена. Сергей Васильевич, бейхар білен тұры чулу жамбытатын өтетіге үлі барбат болбатақ, әлбәқ сыл ұстатыты бұл юбилейгер әден болбаққа теніне кем беттірәхендер кеметтен кемер баралар, олар әрі бейділен тендік мәкі көстүйін бір бар болар. Оны олық соққынар қылы дейханығында? Этнетон биһиги олох соохкынарга биһиги бастан теппиттерин курдук ого ычакка патриотической итеһини күһүддөхтәкпит. Ама хепкетагат ол барата казбиди жекергентен хагаланар. Онтон жес ого хуянтан онно осколаттан. Манна туханнар биһиги берилери туханнар оголорго сыддатар үлени научно-практический конференциялар итен казбиди ого бу республикага солталак республиканы салайсыбы жону бейте билер историятын өйдүр кихи отчоғыны тиндик бұхыға майгығы тиі оқтақ. Отан қадер аманық тиндик сығыңа саңалы көрі бар болуқтақ тені дөбіл білеген бар күрдік болды де. Олар патриот туй тиге. Антон қолабыра бейге республика сүйіс сылын хи билетәрілер абыт. Ол тәртетінен республиканың төріттеспет сүрді олақан салаячылар бұд Максим Кирович Амосов, Потом Союзская Иванна Исидер Барахап аттарын беге келлери беге бу күн ийниги көңүр тутадыктак. Каз бидди ого каз бидди беренәтче бу кинер аттарын бейтин тус биографиятын курдук, тус олгон курдук эме билер. Онны ол тухугар беге үленектектак. Бу чоңна тиндик быгымайга таксы. Айтал Игоревич, история бу факультетыгар дәтсән ки буларын быгытынан басан туран ичә хартысканы көрәм булатын. Һәм бирән көрдәгән була диде ки быгытынан тухана үскәт. То мин хакы иренен диккәне. Кайдактан ки диксинер көстүтә булды. То якына ну кайдак Максим Кирович Амосов бул батага һин кесерен тәфсинарга ну хакы хитигәр айла харлак. Онтон би яхалыр бу пикин гудук хакалар хагым бут чул бул бут хлорда. Анды дүнен аттап ки маннык портреты гетера кухан көстү. Оны улана манна холбур студия ребитте жондар болуннар, ол комментаторда да болуннар, ол кихини булуханада, накасты ханада ден мен улух
хана бөгөтө олох бу интернет Ойын тулун олар. да оның болланы мен историк бухгалтермен бу как раз бу билинге хака херигер бу общество эйге социальный эйге хайдах туруктан көстөн турар. Холу була бихилан көрөк кайын. Бу хака норута государственные символлары государствого убастылар убастылах тык сыганалар тухукту ден көстөрдүк. Холу була холу ургылан көрдөкүнө кырытыгын хелектергер да тыга улуска тыга холу бур спортивный мероприятиялар болдур. Оны хакайрын гимны тыгыр. Ким турар онна? Хакайрын гимны тыга таганы. Кырыдыр минага бул били залгалы боллар турдар кимде турба? Хакайрын гимны тыгыр. Онтан Россия гимны тыгактак болду бурда. Эбетер булан бир холбур күдүк кефсибинде. Матка хакайрын булагын бирган эле холбур. Холбурда оны бир тахарлар. Интек кырыттан тахаллар тугун. Онтан же уже портреттерин болуктара, хакыгат болуу да вот. Onu bulağına anı bu gim tığır. Kurakka buldun, tığırger buldun, oskolu buldun, sportzal buldun. Gel bak getir orayı. Ol turdaklarına tuğun alırı. Telefon kasa hadır onlar da. Ol iti köstüyü de bulu, bu itin tiki otun burada kayıp. Ol kini bulun yine bastan bulağına обществом beyte olur yıkta. Handarin iki gideki tahartarga yıkta. Talı yıkta, olur da rastı. Gim tığıra, bu государственные тухтар деятельдер портреттері мәнеға тұтылдықтар бұл. Символ государственности дейм бұл. Бұл бейге қас радиоттан, қас телевизордан, қас телефондың өттен бұл бейге сақалар сүсіл бұтын государственный юбилейдері күнні бұт. Тәрәхіндер надылар, ден тұқпа бұты бұл тұрындар де. Олаты болай талайын әтаған әйтеніне көрсті бейхе бір еттінен біле осколық үйерақ құрды болуға де. Олаты бейхе бәйбіт бода бұтын тәрдіңдіқтақ бүттен. Оны солар. Ол бейтерінің не бәққан Хақан болута, да. Хақа хире олық тоқтыра, хақалар бейлері бұл бейхе государственности ақпыт. Ол болуқта хамы түгі. Бұл бейхе көрінді бет ардына өтті. Индеке кескелді ақпеттен қылуы. Көрәтші бүтін күтті ғабыт, әқыл бұл бұт, істебіт өтеуге ханан. Жәрі, Өтеуге ханан. Алу. İstebit bahalısda Bu men hanabın etərgin abın büyüğünü kapseti tula. Belki Respublika udigar bu kendiki kamga elbaq migranlar kalilere var. Bu canları gıtta tusta çokçuyla Respublika übeliğin körseti oktak üle var bakırla. Söp istoriyanı öğretiyor Anna geliyor. bilgi migrasyonda uluz bacanları olukta bulağa kıtta kapsetenler gelir canlarga kimne akviyaka ulu canlar da putun kapseter öydötör onunla kinerge kehili sığını oluktuğulları öyle var ya nadı cihanıyım. Ben var itinlik tükleri buyurlar eti kaliyi omuktar kıtta bağırsı beste bulunacak cihanıyım. İleri kıtta hite üçüge öyle var bat. Je hanabın etine. Maqtanabın körәтчі бүтігер, то хана бар етінде. Хама яп кетеллер. Биги манна республика бюджеттара манна көһөн кетбит Жон Серге эбетер болжокко өптө болжокко келен Жон биги история бутун культура бутун бастан вертектактыр, онун уластыктактыр. Ол тугар биги тинник юленигтактакпыт. Бу министерство внешних связей, тас связь министерства это народтар кытта билгеле министерство этинне туспа буланларын келер үлехеттер кытта экзамен дебытан болдун. Бу тылбыт нучча тылын, сака тылын төһөбелери, сака херин историятын каннык бу туханна сүдүлүкан салаячылар бааларын ону беретен кинни тест дебытынан, экзамен дебытынан киллерге бихитирди. Көнөрү кепсен де бурдук. Кепсен дебытынан. Оны бихемети просто ла жуллеха жепут, оннан этинде көлөнө гитек. Ата тенне юнкин терстова телахын иши тә хөптөх эти болын сөбетине хайдак быхлакты көссәкки. Оттан ки ол хаттагати. Кели Жон кендикинен особенно те раз выставлялерге вакытыга же үлелерге элбак баки кадер болду. Арас омту барата кадер. Ол жондар бир история отан ол бир бежанна кадер болду. Сахаден кимен тугун кадак токтөрүттәген кадак олорун тот тугунан жарыктанарын бир бечен кадер. Ну Сергей Васильевич кетти. Эти онну кадер кели жондарга экзамен тест кудуктуар хемир бар болгоннан оны үйрөтти.
Каян да бар бүгүн. Тон жигина Максим Кирович бәйте тух кихи буллага де. Нучалды кандыр оттыр иккардыларынағы ден күрдік буллага де. Олкадан дасылай әтче. Республиканы төрттөсүт болбакка кини Киргизияга, Казахстанга бастык хакатан үлләбите. Республика республикалар төрүттөнлөргө бәйте хүддә улахан кылаттак. Олоңарда Саха Республикатынары төрүттәбит кихиден күрдік болбакка де. Сәбәп өссө көрәтчү бит кыттыгар, жарас, дебет, телепемет, олох оргеналары итек әхәне. Merhabalarım. Раба. Men bu ko'rigi serga baragan ba ataqsatlarım var ki bete tuvarı Allah bulu tahtiyanda. Keni kuağam üstünden kaydağara targanan bağırdı. Onu min sana var je bu kizli kini sığlı çetişte. Bir tiyan kapsa diğerden tamatsak varakta bir fayda targanna. O kini kizli sığlı bulukta. Bir ne makam bastaki ki göre tağın kapsa diğerden baran sarazo polisiyatin imksen kinini polisiyari ihtiyaçı olurlar. Bir targap olur. Önlük bu. Bu birin köpek olarak bari 100% o taraflar bağlı olurlar. Ama dağını bu bütün bir ki o naçı bir ki o olurlar. Onun miktar kapakka polisiyari ihtiyaçı. Targap bute me xolu bura tuh kurduk içinde Targap bu kene burayı dağıtı hani. İçinde tan eme C kahayının bu yürüyün kençiş epiden kurduk bu buttara. Onu bilin targapı ki hekame tuspa to körjöhün bara turar içinde. Olur kolur bulan epidem kuduk обществоны кылып эгер куаңга үйрен бу мандыгы да оңор буттар ден колбур бүкүлдер мостан бу бастапка бу бу жазгыр булум ден жоннор бун мандык харатым ден колбур таргатыр бу колбур куагына ки куагын булдун бартын мындык жөһөрө билген тукара харылды инстаграм колбур харылды или там ватсапка булун видео Bu стабылды ne обсуждение лахта чоннан вот подписчик бир. Хайпе бир. да хайп билер ол ики көстү деп бу билинге эге социальный общество хайда здоровье турга хайда туруктагы Hepkeler eribikki. Bastığı görbükki аңды тоң сен қай бұл қайдақ бұлыңден кесте қайдарманы қайдаңа рақыңден сразу етіктәді. Оның сыққенде болғаны ол қаяуды? Қарсқа жәрер, интернетке қайды, оны бұжы көріңді. Көрдігі? Тұтығам интернетіне онда 5 жыл болған бұрандықтар. Онсы өндік кем олар. Тота болбаққа дейді. Тота болбаққа. Мұнятыр болады, туғыры ғылға ұрықта. Ечеме психология болады құлуыра. Социальный. Кені бәйті онтан доғыйынылар болады. Олар қайдары тері, қайдары күлік каналақ, күлік фулы бұтыс бұт, херeye білді бәт, көсті бәт дей болыр ба. Жанды білген, өсі төгіл тағылан білетті қачын роттер кардыларынаға кейден әттіқ бітті Максим Кирович Амосов. Оның республикер дүнінде кәлер сылбыт бейхі олақ-олақан нергеддәқ сыл болары білетінер. Бұл республика біт түріттен біте сүйіз сыла, онытын Максим Кирович біт сүйіз сүрбе бес сыла. Оның итініне тірәхінері бейхі қайдақ балақтық еті ұқыпты. Тәкке тегенче хүлбәкке хыл кізі бейхі олақан холталақ, исторический холталақ, культурна өтінден, оның бейхі бары қас бейді хақайын лоқтауға әте бұрағанек исқоғауның ерен солтын өйден тұрын бұд. Бұл тәрәхіні бейбіт, бұл тәрәбіт көмір күрдікті, саңа жыл күрдікті бары әпетінен қамытынан кәтәхеттәк біт. Оны бұл тәрәхін бейхі сүлікі бұтығар үдік тахарлақтық ұтыларығар бары бейбіт қылапытын келер ектәк біт. Қаз бейді біт. Қаз бейді хақайын лоқтауға ол мен бары ұтық еспет дейханы бұд. Тинне тоте пепе курдук республика төртөспөт үш улахан салаячылар бит Максим Кирович Амосов, Платон Решенский, оны тенге исиден келишо барахап аттарын үйретити, маны ытчакка тирди көрүнтен көрүнага ыты үлөтө хүрдак күшкө барыктак барыбытта. Оны республика тахымгар биге булан ылынамыт үлелиген жабыт, ол курдук Максим Кирович Амосов эхил сүш бебе сахын үлейдак сахын билетирге эме булан бигелден бу буланга элбек үлакамнас ытчаты патриот өтүнөн итехин улус төрөбүт нехилеге улуга социально-экономический сыйдытыгар туханак объекттар тутуллара сол үйсөң охута бартатында буганга кирен бигелден үлакамнас бара турар. Отете Киргизия Казахстанга ме билетектери болора. Эти булан нехилден эме бихир республика бүттөрөһүнө Киргизия Казахстанга тиген ытыктак, онна эме бу Киргизия Казахстан олоқтоқтыра жана хергете бу республика Саха республикатын халаячта хака кихите келен биги республикатын төрүттөспит эбиттен кинергеме күшкө өйдүргө ханары калыктак. Сергей Васильевич кабинетер боллакка булдырын ыры тура илегине биги Москва коракка
биһиги сахабы сирин постоянный представительство Салаевич Андрей Сандовина выкатта Казахстан, он Киргизия посольстволары хаджамыт посолдар көсөп. Ондо ке разы вандык билер. Бу жондар жиннакти Максим Кирович увастылдыр өттен. Онну өддө бир разы билер. Капсетакын кытта. Оннан бу икки государство йонергете биги мандык коронавирустан мандык чулу ол такыбытынан олок соғайыут, астанавут ден тоғылан етелер. Онына бұл еврейді халуық үдіктамны ақтығы тақпыттен. Олық әтен тұраларыттың бұл ұры тұрбат әтілі бейі барықта әтует. Басты сылға баран үтіне біргір өлейір сетіме ағалан керін барықта әтует. Еврейдер чәчілеріне. Сүйіс түрбе бейі оны республиканы сүйіс сыл. Олаты бары оғы хүрбе бейсірі хаста қыджан. Бұллаға де қолыбыра бұл. Олық әппедер кейі ден білеген көрібіт, оның әдер жаңға ме қолыбыр бұллаға де. Тұқандалақын инне. Инне болланатын кені хүрбекки сахыгар Владимир Ильич Ленинге кирер бір яңғастан. Онтан ол сүрбет үрдігер кирен Сталинға бұл Максим Кирович Амосов хақа херігер автономияны түріттүрігер көңіл өбіл ұлан бұл хақа бітергер автономия түріттінер. Бұл яқате государственность музейгер үші байы Сталин отпискалабыт хурга бар. Онтан также рассмотрели вопрос товарища Амосова о представлении автономии Республики Саха-Якутия. Но я поддерживаю товарища Амосова, я на Сталин подписал. Юрда ханла документура, но это бегите эдер кулине колур онстову тиги уйбутен. То именно бу республика автономиятын түртәбі чөндір бары дағаны эдер хастатарыдыр. Үлелен қамсан бу не хетиштақтыр әдеуді олған. Себеп өсі көрәтші бар, онын жақыл бұл бұд, істебет үтеу кән. Алло. Алло, төке хәне. Үтеу кәні? Мен манлык кенеті әтиләқпін. Қолы бұра, оғылар бұтығар, дебәқен майға арас сәді порматын кәтәрден қаңтар баққабыт оғылар туарда диннәқтіп герой пионердары Кева хахарипте симе сергеев тена олабы билбеттер. Валя котигы ити курдугöre те хабараты демен этилякпын. Бу майыттан Зиновий Игнатий беридим. Бихе олар бутун тасыры көрүндерге рохтобут. Олтан дин ис билиге жетип пионердер бутун. Хериге ақырды геройдар бутун. Олар бутун баркын кәсіп битебеті олар. Маннык түктері бұхылар таққақтары хоғаты. Сөп. Ардастан ғанан бол баққа дейді. Білген әлбақ осколаға ұлан көрдіққа әлбақ о байыны формында кетен баран осколы хер параттыр кәдік. Осколы бәйі кәділерден көріқтегі күрдік бар. Кем үшіге талы-тылбатан астақ, онда маршировка қамы еме. Оны те ис қоғанын бейбен берек бетінады. Бұл сери толануғар бейі үтчаттар бұд, кемне қәліғін қорсын қодуыз бұғыны көрдір бүттерін. Оны келілер ол өттігіреме bu komutların uğranlar bu köreççü tepeden kurduk indik oluk geldi kanat. İntet az bir diye oskolattan ondan ulus jahaltadan indik proyektleri gelirge kırk var. Onu bir öyle öyle. Hadi üyeti diyen tema bulağını bileyin küskü türde diye onun bu Maksim Kirovich Amosov atın süger oskola Nürnberg uluğugar emiye bari bitse Nürnberg районугар bu Nürnberg ikisi nömerde oskolat. Onun kendi gitti bilgin bilgi Skype'ından связка taksavat. Onun bahalista Irina Valerievna Terpugova Nürnberg korat ikisi nömerde Maksim Kirovich Amosov atın oskolatın direktörü Solbiyatçı. Onun içi oğullar Виктория Румянцева, Ярослав Гара. Ирина Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Ага, вот ваша школа носит имя Максима Кировича Амосова, да? Скажите, пожалуйста, как у вас проводится просветительская работа и расскажите нам об успехах школы, пожалуйста. Наша школа, да, действительно, с 1997 года начинает свою точку отсчета, и в этом году, в 1997 году, было присвоено ей имя Максима Кировича Амосова. Мы понимаем, что наша миссия очень важна в просвещении подрастающего поколения, и помня о том, какова была цель всех устремлений Максима Кировича, мы придерживаемся именно этого направления. Мы стремимся воспитать у детей национальное самосознание, осознание себя представителем народа,
а это невозможно без знания культуры своего родного народа. Но также подрастающий молодой человек должен научиться общаться с представителями, носителями других культур. И, конечно же, знать и уважать культуры других народов, которые проживают рядом. И скажите, там будет зрительный ряд фотографий, которые мы направляем? Фотографии сейчас показываю. Можно их запустить? Я по ходу буду вам рассказывать. Как раз будет хорошие иллюстрации. Поэтому в 1997 году, когда открылась наша школа, как раз она же стала и республиканской экспериментальной площадкой по созданию условий для воспитания детей в условиях мультикультурной школы. У нас в школе были созданы якутские классы. Дети изучали родной язык, изучали культуру народа Саха. И выпускники нашей школы, мы ими гордимся и сейчас. И вот среди тех фотографий, которые хотелось бы посмотреть, мы можем увидеть и нашего прославленного призера, победителя, сурдоолимпийских игр Стрекаловского Василия. Это наш выпускник нашей школы. Также визитной карточкой школы является фольклорный ансамбль «Чуранщик», который стал лауреатом, призером, победителем многократным фестивалей творческих, которые проходили в Санкт-Петербурге, в Суздале, но не только в России, но и за рубежом, в Китайской Народной Республике, в Турции. Кроме того, наш ансамбль участвовал в Международном конгрессе в органной музыке и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Нам есть чем гордиться. И следующее направление, конечно, нашей деятельности – это просветительская работа по увековечиванию памяти Максима Кировича Амосова и пропаганде культуры народов Республики Саха-Якутия. Мы организуем на базе нашей школы различные мероприятия, конкурсы, викторины, праздники, посвященные Аланхо, Дню Хамуса, Дню государственности, суверенитета Республики Саха-Якутия, Дням родного языка и письменности. В этих конкурсах участвуют дети из образовательных организаций Нерюнгринского района и Алданского района. Причем не только школьники, но и воспитанники детских садов. Вы можете их увидеть на фотографиях. Мы создаем условия для реализации детьми талантов, своих наклонностей, способностей. Ребята, участвуя в олимпиадах по культуре народов Республики Саха, олимпиадах по якутскому языку, во-первых, себя проверяют, свои способности, во-вторых, узнают больше о культуре народов различных. И, конечно же, самое замечательное мероприятие, ежегодное, уже в этом году прошло четвертый раз, это амосовские чтения. И если 4 года назад всего 20 работ было представлено в них, то вот 22 декабря 2020 года состоялись 4-е амосовские чтения, и уже здесь мы смогли услышать более 50 работ. То есть увеличивается интерес. Ирина Валерьевна, давайте услышим ребят. Ребята, вот Виктория, Ярослав, расскажите, пожалуйста, вот что из жизни и деятельности Максима Кировича восхищает вас и мотивирует на успехи? Максим Кирович Амосов, он был выходцем из обычной небогатой семьи, и благодаря уму и трудолюбию он смог добиться, точнее, принести огромную пользу своей родине. Вот. Виктория? Я полностью поддерживаю Ярослава. Я считаю, что за свою недолгую жизнь Максим Кирович Амосов сделал очень большой вклад в свою родину, и не только. Меня очень сильно восхищает этот человек, и я готова следовать его примеру того, что нужно иметь и отстаивать свое мнение. Спасибо. Сейчас посмотрим. И у нас сюжет есть из музея Нюрнберга. Пожалуйста, Антонина Данилова. Нюрнберга кортик кесумердах Амосов атына сколотын этномузейин салаятчытын бағалысты көрінағыққа. Беге Нерюнгри кора текис номердах Максим Кирович Амосов атынан оскола этнографическая музей гартурабыт. Музей тынча 909 сыллаққа сақа тылын учуталы
Яковлева Галина Николаевна Илян Сағылан тәрбиеде. Олабыт мультикультурный әйгеләк болын әлбә хара сомы коголары өйренелер. Этнографический музей хасса хайсқала хүләдир маннан уча, хотуго муктар, илин омуктар культуралара баллар, музейге төрөппүттер учуталдар белектері баллар, манна үксе олар технология руғара морбутома оптара тураллар. Бұл көрөр экспонатқа тұрут бастақы сақа кластара, 9 класска үйренелден орбут үлелерін көрөгөт. Бейге сколот Максим Кирович Амосов атын сүгір болын кенехан Аллах экспозиция бар. Манна сылайы Максим Кирович Амосов каналлах уруктар болалар, арас сәрәхінлер. Оны тағынан музейге экспонаттары болбатақ, манна өсі оғылар урук кәнеттен керенлер, арас осолан юрунанюлар. Холобура олонқо декадатығар оғылар манна керенлер. Фрагмент көрдөрөндөр олонқоттан бұғатардылары, онна қомыс күнігер әмия манна керен қомыстулар. Дәде көрдік нерін көрі, әккес өмірді қосқолатын оғылары бұл түрәбіт тылға культураға сығынларын көрдібіт. Онан білген Ярослав ден ете білген кәпсәбіт оғымен олыс жөді ұлдыр әбіт. Онан бағалысты кені видеотын өсі видде көрек қара. Да, спасибо, Ярослав. Какое исполнение и какой костюм. Вот, ребята, у вас нравится изучать якутский язык? Ярослав. Я бы хотела поправить. Сейчас у нас Ярослав. Когда я только начал заниматься чуранчиком, у меня не было четкой цели научиться петь на якутском языке. Я знал то, что мы будем играть в этом ансамбле на хамусах. И я хотел именно научиться играть на этом инструменте. И получается? Да. И когда Маргарита Дмитриевна предложила выучить текст песни, выучить саму мелодию, и у меня была предрасположенность к вокалу, потому что я занимался в это время в музыкальной школе в Соловушке, и я согласился, у меня, мне кажется, достаточно хорошо получилось начать свою деятельность. Ярослав молодец, еще раз желаем удачи. Еще у нас вот директор школы Вячеслав Викторович Пятилетов. Пожалуйста, Вячеслав Викторович, вам слово. И в следующем году вот отметим юбилей Максима Кировича Амосова. И что планируете провести в следующем году? Да, наша школа носит имя Максима Кировича Амосова. Следующий год юбилейный. Вот, за 25 лет наша школа добилась определенных результатов. Мы неоднократно становились республиканской экспериментальной площадкой. Дважды были обладателями гранта президента Республики Саха для инновационных школ. И в настоящее время школа вышла на следующий этап своего развития. В рамках национального проекта образования мы реализуем проект «Наше завтра». Участники этого проекта, обучающиеся, получают профессию парикмахера, автослесаря, оператора ЭВМ, повара-кондитера. В условиях сетевого взаимодействия такие профессии могут получить и учащиеся специальной коррекционной школы-интерната нашего города. Как уже сказано, 2002 год особенный для республики. Это и 125-летие Максима Кировича Амосова, и столетие государственности республики, и небольшой юбилей нашей школы 25 лет. К этим датам приурочено много мероприятий. В них примут участие не только ученики нашей школы Нижегородского района, но и со всех районов республики.
Мечта Максима Кировича – это всестороннее развитие республики, которое не может происходить без развития человеческого потенциала. Вот этим мы и занимаемся. Ну что, спасибо вам большое, вот коллективу школы и учащимся тоже желаем успехов в учебе. Спасибо. Тенернгри Куратыгар Максим Кирович Амосов атын сүгер школа бара метін дикти курдук холурна мыңара бар курдук хаддере дебилюскер это бих республика вит кихита буллага жонон республика улустарыгар ме бары чугай. Оттан жа Максим Кирович бу Юрий Вячеславович батик теди холура сүрбе бес сахагар чүрбекке сахагар керенеген ден студент хагаттакка жанын студенттер бихиге билеген студенттер булак бит хөрбекке хастады. Кайдактыры атын көрүлө жундар. Мен даганы жаз кийип болдукпун. Экеде. Басты курска келдактерине, ну истөртөр көрдөккана. Улакны жундар көрүлөр атын. Атын эгеге улап жундар бихтер холор улап бихинде улын көрдөккана, тегнен көрдөккана улакаттар көрүлөр стилдери, научилар тахана масштаб мышления улакатын. Онна интересный мен диктирге берим ден холор бу университетка 2-9 үлелет. Басты курста хаста тамды. Олохтон тугулаларын билелдер, билинге студенттер. 16-та, 19-та болду. Ата Максим Кирович курдук республиканы турашса бар ихтирду. Билинге Барлар. Баракыктак. Баракыктактыр. Дана Максим Кирович Амосов атын сүгөр университет тох буланнага келер. Булан элбек, эми улухан. Мунякта мен болотурлар. Холор буланы мандык чөпчөлөн улахана үстөтен бу бир конференция, улухан конференция районда кулуктак, эми международный уровеньда. Конференциялар лихтах, круглый столлар, тоңгин арас буняктар тарахинде баралар. Осының конференция улухан элбек буртый хам бихи университет наука төмө өтө хайдып булып. Басты вопрос бу государственность хакайдыгар хайдан өскөн бу бихиге халар доллар буту ден ичинчи жерге конференция түмүт. Иккинен улухан экспедиция лихтах. Исторический факультет гидеднан эми университет тохта тамна. Булан элбек кең аңардас бут Максим Кирович Амосов беде үлелебин күндүк кеме кең тохтах Аллах руктах кең даланда онна виртуальный музей орабыт университет егер ол бу как раз бу Максим Кирович Амосов ден кеме ден бирин кесетти битте оны колу бу келер көлбүн айдер чакка бу колубан айпатка керен Максим Кирович Амосов барахап оюнский кемнактар деген колу виртуальный музей терехинде орабыт. Кантан багара керен көрөргөн эди. Онупа интернет бар болду дагы керен көрөк кылат. Деп билген уттан төмө курдук. Бу патриотту өй хананы хугуннары деңге өссө төгөл. Бу мандык мөкө түгеннер болбаттырын, катлабаттырын тугар биһиге. Төмө курдук кайдак тугун ыктак бит ден өйдөбүлгө келди бит. Сырдаты Сырдаты шейт тагылыкка. Оттон бу республика автономиятын белетери олоромут биһиге бу терехин ис кохонун ис дугатын ис философиятына дөттәкбит. Дас автономия төрүттәһен ден Куранактыл булбакка бу кине бу кемнәгә кем булбут жылларга конуктарга төһен салан көрөк кайында. Бу республика автономиятак ден токсаллага тел. Ул нинде биһиге тога тибит. Канлык Иркутска губерния хастабыгар бар тибит. Өскөтүн ул Максим Кирович Амосов Платон Уюнская сидер баракап онна датын биһиге республика салаячылар бит бу маны хириспедактары болдыр биһиге билген кайдак олокко олорор этибити ден багар биһиге Иркутска губерния хастабыгар каламмыт билген көм автономия бут суверенитет бут государственный көмчөлөмөт болон сепете сайды бут биредеге сайды бут бүгүнгү турук бут ологатын тахамга хаҗар болон сеп онтон бу биһиге халаячылар бут ону сетихендер андас бу Москвадан Иркутскена бу Иркутскага хаста бар хаҗыбыттары киндер кастады бастан отказ алалар. Ох бу Иркутский составыгар хайдан ден. Онтон Москвага тиендилер. Эми каста тахамнак кепсети төндөн келелер, эми бараллар. Оннук гынан кастаны бу этинди каз бидди сакаһын ноктого ытчата чола. Ити бу бут түгеннери бейтигер этигер карыгар иңериннат. Оччогоны кинерийдү, оччогоны рейдү бу тоқ сол талак баарны болбутун. Истүгәктәк бу автономия биһиге республикада тоқ сол талак тейт. Биһиге булар бакта билин ки эбит да автономия табыгы бит. Онтон бу иһиге түгәгә туга тейт. Ол оччогоны биһиге нөйдөтөк битне ытчаппыт бүгүн көлүнө нөйдөтөгөнө биһиге республика сүсүлүн үдүк тахамнактык беледик бит. Өссөкөрөчү бүкүтөр жаныстын кебек кайсы бит өтөкәнен. Алло. Хаңарды бут өтөкәнен аха. Үтөкеһе мин болларна
Ütüye kiye barıntыгар нахан адалақ ке. Боларынан мен бұл правительство етті құлейті барынан тұғанамын ханабын етияқтын бағарабын. Эти биги бэвит республикабыт историятын били нахан адалағын тұғынан этин хептеғынын ағавын олкынан барын механизмларын толкуйдурга эйги көмөгі теренады. Федеральный учебный планның өреннақпытын историяға нәделаға иккереча, ол онны барта федеральный содержание тирәһәҗәр эге генеме онны, onun республикабыт сүсылақ юбилейынан федеральный кинтен көрдөхөңүтту хайдакту бэвит краеведение бүтерәбит бутыгар учебный планны туспа страханан час көрдүрү эһи турустук кутуннада. Эбетер боллагына эти культура народов Якутии ден исқаханун программатын учёныйдыр оны коңорон берихтерин нада диханмибинче. Онна так дуй нахабахидде жеңі сөбіләһәбін билеген қолыбыра инстаграмны төхіл бақырғыбы қартысканы кунан флешмобқа қас кейі жибытынан өлебітін қамнаспытын отчеттур болды бұд. Ол химылланы жеңнәқ исқахан биги хата бир чағы бас билен бәбі жомутын үйретер бітігер өтөйін әйті дейхамүйбі. Бағи балар. Сөп, мақтана бар, анағын лістібікке детілгі өсілеуіз. Эйтini bir bete uçutoy dilaq bıhalaq dik oloq tördütten söpketer. Etinde bihige federal kampanyan ona regional kampanyan yenge baha ustaramad bihige bu saqayrin istoriyatın kömçülü hoqtaq. Onna me tuhadaq çaha bilemit attaramad. Eti vопроска bihi jülle hadjaqput üraqin istesütün kıtta onda me baharından daqput. Açaytinde min bir öyle barar bulacak. Сөп олыс үшіге, онанта бүгін бейхақа студия бітер кәләңгет бұл манны күрді кәпсетіне күттір мақтаныл. Бұл қадера хем бір сағылағын күрді болды. Қоған чөйдақ дебі қадылы етінлік тарғанын хем бір кәпсетіне тақсан білен рокқа өссі кейінлік тарғаннаға біліннаға жоқылары бұл Максим Кирович Амосов әхілі біле болары тұрары. Онан аны білеген бейхеге бұл күрдік бүгінгі кәпсетеге тілдебітін күрдік. Ис түгәқтәқтік олық тірәғат тие бейхеге бартын жомутур нұрыптыр өдетіқтәқ бітілінен үлағатияр сетегелері мағарабын. Күнді көрәшілер білеген бейхеге қылғыз тоқтыбыл кәнеттен кәлер түймәқ бітер Максим Кирович Амосов хан аймаға бейхеға студия бітер кәлеға оны тағынан кені сиені Москва қораттан қалбан оғанын бейхенен бергі болу. Максим Амосов кыргыттара Яна Максимовна, Лена Максимовна сахасырын кытты сетимлерин техақ күннері гардері хүтербетақтыры ағаларын атын ететеге сүнкен үләне ұйталлара. Білеген Максим Кирович сиенлері, қос сиенлері бағалылар, кенелер тұстарынан білеген бейге білсеққа, онын бейге студия бітер саха херігер оларыр аймақтары кімні ақтырын білеқпет. Онын студияға Яны Горовна Корея кенаны мұлығын ұлықтауға Максим Кирович Амосов аймағы бағалысты. Яны Горовна, Еген араға Яна Максимовна чехигаратта тарбығылақ. Ду? Яны Горовна дейін. Оннықта болу Максим Кирович Амосов айлита Яна оны Лена ден. Сақа серін өрістерін аттырым кеттеләбіті. Онна оттым бір балтым Лена ден. Bir балтым болдана Раиса ден. Раиса Израильна сугел. Біле Максим Кирович Амосов реабилитацияланбыты кенде сақа херегер кәдәді бұтығар төрәбіт. Ол сылғы төрәбіт бұт. Ол ең олады. Оннаттан бері түнне болдана бейге өз соға яны үріс берігін үрдер төрәбіт. Максим Кировичка кімінен аймақ болағады? Максим Кирович бейге түріп әбіт. Амосов Дмитрий Кирович самай бейге төрәбіт самай кірі бұраты болар. Кені болағанда тыңды. Чолық қан ұры бітті? 904 жылаққа төрәбіті. Бұл білеген экранын көрі біт? Бұл карточкалары. Бұл историческая карточка. Манна болағына Максим Кирович Амосов төрәбіт юбилейінде сылы болақта. Бұл Саргылана Платоновна Ойынская. Онна Клара Степановна Ржукова, Яна Максимовна Амосова италар алдар. Декаджик историческая карточка. Степан Максимович Ржуковка. Бұл де әвен кітті дейем тұрар онна. Бұл әхен болыр? Дмитрий Кирович. Бұл онна бұл даталарға Лена Максимовна кәлдағына айтырдық. Максим Кирович тұрабы дөйді тұғар қытырыққа, онна тоққа ачығырыға денсерге кетебіді. Жа білген аймақтарғын тұғының кірді күрдетері, қан төхіл баққады? Аймақтар Максим Кирович Амосовтақ бірге тұрабыттар әлбәқтар. Бастығы кергендіктен төт оғылаға бет, екіз кергендіктен сәтті. Ол ғанан баран біле
жадаңы кымма тиим боланнар булык жамаллахтара же. Алтата тыынна кордон ого төрөтөн семдога уру болан. Билин элбакпит. Онун Бәрі бістағайд. биссебит те улхан юбилейдерге мунистаты бит бу амасав сүрбе хылыгара бит. Сүрдән жем муниступпут. Коракка баллар, гинеге баллар, таннам бетнелектергер баллар, Москвага билден турар, онна бир оғы тұтты Финляндияған учуны болан өлелі хеджер. Ди мунистан улаха мероприятие ыппыппыт. Ата чөбатык себе тутон ро була. Москваның Финляндияны. Ага. Москвалар кете весте хабит. Бу үлаханна сыйта бит, көмөлө хабит катырып бит дөйдүтер. Буту тагаты. Ачык ярыга бар память нигене те реставрациялы хеджабыт. Аймактар бәгәт. Кисбитинен. Чөйбүтче. Аллах төмсүләр аймактар биккет. Тан ондук болдакны табылдар. Бу бәлие турор буппут. Аймактар ол алта халалак жан ол алта готта бу бар. Дмитрий Кирович. Атын эти Максим Кирович сенерин кытта себе тутагат. Тутан. Филиппиннен бәһә бу кайкыныкта били. Таксыбык кытыр Максим Владимирович Паллади билеген. Онна яны Максимовна кыя билен Франция бар. Алена Юрьевна. Оны кытта фастак бит. Ажана билеген бихеха бу Москва кораттан бихеге бу Максим Кирович Амосов бәйтен сиенин кытта Максим Владимирович Амосовы кытта холбановыт. Максим Владимирович, добрый вечер. У вас добрый день, наверное, уже. Да, у нас день. Здравствуйте всем. Ага. Расскажите, пожалуйста, вот о внуках и правнуках Максима Кировича Амосова. Где живут и чем занимаются? Ну вот если говорить о третьем поколении, то нас трое. Вот дочка Яны Максимовны, Алена, она живет с мужем во Франции. Она ученый, и муж ее ведущий научный сотрудник одного из НИИ, там во Франции, в городе Брест. Вот. А дочки Лены Максимовны, мы живем в Москве, нас два брата. Вот мой младший брат Михаил, он служащий одной из аудиторских компаний, сейчас это отрасль на подъеме, и он очень много работает. Один из клиентов у него это большой вот Сбербанк. И я по образованию, я его старший брат Мишин, я по образованию физик, но вот в 96 году я оставил науку и занялся религией. И сейчас я руковожу московским отделением миссии «Евреи за Иисуса». Такая есть. Это миссионерская организация. С помощью занятий, книг, видеоматериалов мы рассказываем о том, что Иисус умер за грехи каждого человека и воскрес для нашего оправдания. Максим Владимирович, обзор, да. Ага, как внук Максима Кировича, вы как-нибудь работаете на увековечивании? Ну, у нас очень много для этого сделала моя мама, Лена Максимовна. Да, мы знаем. Да, и чем мог, я ей всегда помогал, там, когда надо, приезжал, вот даже в Якутию, и на всякие празднования в Москве. Вот, не раз бывал в Якутии. Ну, этим мой скромный вклад и ограничивается в это дело. Ну вот, я, правда, что-то там написал еще в одну из книг, которые вышли. То есть я как-то был помощником у мамы по мере надобности. Вот в следующем году мы отмечаем 125-летие Максима Кировича и 100-летие автономии республики. И вы планируете приезжать в Якутию? Ну да, мы обсуждали это. Пока даты еще неизвестны, но я планирую, да. Ага. И ваши пожелания, пожалуйста, нашим телезрителям, вашим землякам. Ну, какие пожелания? Ну, я очень рад, что сейчас Якутия является совершенно такой самостоятельной административной единицей, и эта республика, и она растет, развивается во всех направлениях. Я как раз хочу пожелать, чтобы это продолжалось, чтобы народ Якутии ратовал за развитие своей республики, чтобы народ Якутии познавал Бога, потому что Божье благословение – это важно. Может быть, я бы сказал так, самое важное для того, чтобы жизнь была успешной. И хочу пожелать успехов и людям,
якутам и другим национальностям, проживающим в Якутии, и всей республике. Ну что ж, Максим Владимирович, спасибо вам большое за столь такую, ну, за то, что вы включились нам на эфир, и спасибо вам большое, и большой привет всем внукам и правнукам Максима Кировича Амосова. Спасибо. Спасибо за приглашение, обязательно передам привет. Всего Спасибо. доброго. Да, Яна Егоровна, аны билеген ити тохтен. Хем бир улахан эхеха тох болу, эппетине сүктерелері болу. Бу Максим Кирович Амосов аймақтыра ден. Түрдігітін ұскүтін өрети қайдақ эхеха барары. Қайдар ұратылақ болу құрдық. Сүрдәқ эппетинестәқ. Эки әдейдерім, ничалды әттәққа түйетелерім. Наталья Кировна Тевлин Куранастова кенекеha Амбастыкы Амосов музейін түріттәбіт Мария Алексеевна Куловкова. Эппіті, онтан бұл Лена Максимовна ме баренініне 200 сылыніне меппіті меген әнін қалаған ден, эппетинестәқ бән болаған ден. Онан там қача бұл сақам сіргер бар. Анданнар бұніті мұння сатыбын. Онаттан хен қос әм, қос әм жіттен сағылан. Хен мұння таппыт ыратта. Ол грамарым дендаты точная хоқ. Сорок Максим Кирович бәйтін туғарамия мөккөрдер балдар. Оны дигнақ үшуі архив документары көстеліктер. Хем бир итүлі тоқтабат бұллаға. Тоқтабат айдас дақастары. Оннар түрәбі сирігер күтті мөккі әбітті. Оны дейде үлелей бит. Атын әйеқати бәғыт бұл Максим Кирович күрдік ұрлу кеге аймағы боларғы толық құтыр қайдағы медайырды? Хуақ, ұлғанлық ғымапы болын баран, ұтта мен ол үчеталайым боларын болан, сұрдақ әпетіне бәбір ұлынауын бағылақ. Атта білейін бейе оғылар бұт оржа атақтар ерген тұрдылар, оның кенелер өте тағаран әрәбін деққа. Оның түді кәленәті дүбестен. Оғылар? Кығылағар дақтарыттың кем аймағы болаларын білен? Атта Амосовска ең ағыларға келен ағылар, өретелілер, қанан сібәсті ақтырын, енді қарта ең оңырын келен кәпсәтчілер мен Амосовскай ағыларға сылай жүрегі оларабын. Оланна хен көрін бісі әбет. Енді көрінетін, әте бүгін бұл ұрыппыт тема бетінен хен бір ұтты білері көрдің, оның ән бән тоған алақын, етіндік бұғығымай бұға. Конечно, сұрда қомылталақ, кейі наға қоркутар. Ол ғынымараттан деңнәк сақаларға әрінәвін. Әннек бұғыны күтті сөпсіспәкке, кенілер бұл үші олаққалар оларғар бұғы жаннар бұд Амосов да болын, Ойынскай да болын, Барақов да болын, атында жаннар бұд болынлар. Бұл автономиян олақтабыд, үлеләбід, әтчаттар бұтын. Өйдіяқтары, білияқтары, кен тұттуақтары дейханы бұд. Ада Максим Кирович был бакка ноль джонаттарын. Тенде государственный государственный политический деятель бит аттарын, хуриятчылар бит боллу, улуу жомут аттарын тенде күеттиге бир каз бит дибит. Аннык болар. Билген мен пенсияга тагыстым, төрдүн татакалып математика чотолулам барама, онна быйыл биоскопы сүйүс бен саантолар. Ол онна Максим Кирович Амосов, Илья Егорович Винокуров, Илья Николаевич Предесников, Талдан Бюрре, Чалхан, художниктар әлләй, Ефим Шапашников, ең күрдік кен тұттырданар бұт сүрдәл бәқтір. Онын тұн үлі оскола барар бұланнақ. Особенно бұйыл ұттан сүйіз бейін сааспыдың толыр оскола. Онына білдін тұран сүйіз сүйбе 5 сылы сүйіз сылы республика гені. Отаяны чуталбын детіңде, математика чуталын үліләтің. Бұл хем бір әлбәқ көлөніне етін өретін тахардағын. Onun ити көлөніне ақсын, bu patriotizm öygür hanatıgar iti vereti haddağar mandık olar yer sana süreni kirer kurduk gösterdi. İti marın appitlerin kurduk telefonundan da canlar appitlerin kurduk. Binde mi anlık hanımın bilgin nar tas gösteriyor ber bu kurduk. Esqanı bilbekke. Onna oğullar bu minite ol müziğe güler bolamın hen emevlegi ter bolamdı. Kara klaslar alın suya klaslar, behes altıs klaslarga kihi buharargar ırakan. Kiner autonomiya
обком секретаря инден тыллары өдөбөт баллактары ди. Оны өдөтөр бәтче бәем тыл бутан бу Боростойдук обком секретаря дем билим президент доғына инден тити дигетен көрөбүн. Оны багар оларга кыра оларга скыра хаста оларга септактык сурулдубут бара болдар биографияларын. Те оламага бара болбакка бараларында кene. Болдар дем бага санабакпын. Кадары хатар скопка бигер хагаган ди. Аты билет тахымын көрдүрүү курдук. Холора биги ол оннук оголор биле өйдөбөт боллактарына күдәрин агым хектер. Отоннук просто күдәрин истелдер, атын истелдер истун өрөппеттер. Денетебин. Отон намга, конечно, үле барар. Билигин биги темин инициативына нанген хеттәримди. Катарыкта музей кытта сотрудниктарын кытта оскола оголор аналлар серия мындык передача оңорбакка ден. Буланна алта сетта сиренандык буланна аппыт. Икките таккан оскола оголор тарганбыта. Анна билигин те сотрудниктар бит. Ого өйдүргүнө ди. Ой дүргүнө. Биле YouTube колор көрү. Кырыкла саста оголор гөйдөтөргөнө. Бу капсеталарымын WhatsApp-тары көрөбүнсеп, онон жан санатыгар эти өрү төрөппүккө хайылары бит. Ого ититигер төрөппүттен, жеттен таксыга осаны ититине бар болуктак. Тени сенне холовра хайдак көрөгөнө. Бен бирди класслайштын дөбөтүн барган. Төрөппүттен. Төрөппүттен деңисе билебин. Он төрөппүттө кандай итибит? Төрөппүттер боллагана билеңи тооган сыллар дактырыппыттер. Төрөпүт ол. Булладе деддер. Агонс тоогонс. Биле тугуйгын бихи пенерин бу батак колор. Бу. Онан ди поколение кратык провеллах дигән. Эти марин ми бир Советский Союз герой пионердары, комсомолистлары нигенник юракта юра барбатак чаттаден. Оны терапевттер билелдер бите болдыр. Уже оғларын онда кейтел етілер боллады. Онда кәпси етілер боллады. Бу сақаны сақа тәппіт тұспы республика оңырбыт, жаннарбыт, кен тұттар жаннарбыт. Бу сәріге баран бейі көңілбітін фашистарттан көміскәбіттері айынден бұрды кәпсиір. Оннық. Кәпсән. Кәпсән, көрдірән үйретелдер болдар. Сәпонда жа түмікке көрәтшілігі түгет еңітейін, бәйін бу аймақ кейі бұ хетіні. Аттан те көрәтшілер әте куған бұғытақ бұғытын кәнеттен WhatsApp нәміңі бәйлерін тоқтырын яқабы. Саналарын әппіттірі мәне әлді сығын аспаққа ғыджалары көстері бітсеп. Ол онны сүрдән астындым, бастаныстан бар, конечно, бүтін бәйім жанлар маймақтарын барым яқа WhatsApp ғыталдар көрдірілер. Антан бұ бәйбіт бағылық бұд Юрий Никентьевич бұ мэр бәйіні толырачы Григорьевка сұруғы кәдбіті. Антан манна көрдігілдерден кәдбіті. Антан че олата мәні барбата, үлі барар. Түміктәқ болу дені әрінен. Түміктәқ болу дені әрінен. Сондай бұнынан. Күнді көрәтшілер дөйді бұд жана кестәқтік. Максим Кирович Амосов сүйсүбе 5 сағын, онына республикавы сүйсілін. Ежеді көсіқайын ұрық үйріләқтік тұран деймі. Веретен, оларға, чаттарға верен, біліні верен, бар бірге. Жанын аяқа аймақтар да аттырыттын, онына сақа жанын аттырыттын еме тоға бит. Олақан экпетіне сәбет, оны яны көріміне аяқа бүгін кәлемді жыттабыққар мақтанабын, оны тәте көрдік аймақтарын білігіндер беккер есірақты мақтанабын. Күнді көрәшілер бит. Бігігі чулу жоммот, аттыра қаяндағаны дәрттік аттанырға бігігі қас бидде кейі бәйбіт қалықтақ бұтынан бігігі ол барыбыт текес. Чәл болың, әтен қалдың көрсақы